Dobar večer, u stvari već još uvijek dobar dan i hvala vam na vašem prisustvu. Moje ime je Taner Alčehić, ja sam član upravnog odbora Bošnjačkog instituta u Sarajevu i pripala mi je čast da večeras razgovaram sa trojicom istaknutih profesora koji su obilježili i politički i intelektualni, a i znanstveni život u ovom gradu i ovoj državi. Gospodin profesor dr. Šačer Filandra, gospodin profesor dr. Senadin Lavić i gospodin profesor dr. Jahja Mugasilović. Nakon većeg broja referata, izlaganja koji su na svoj način jasno istraživali razne istorijske periode i ulogu, položaj, razvijanje bošnjaštva kao ideologije, kao identiteta od početka 19. do 20. vijeka, dolazimo do pitanja šta je bošnjaštvo danas i koji su izazovi koji stoje pred bošnjaštvom. Znači, možemo slobodno reći da iz jednog historijskog konteksta prolazimo sad u jedan politički kontekst kad je u pitanje poimanje bošnjaštva. Kolege su se zaustavile na 1993. godini namjerno upravo s ciljem da bi dopustile da se razgovara o bošnjaštvu u kontekstu države Bosne i Hercegovine, nezavisne, suverene članice Ujedinjenih nacija i po pitanju bošnjaštva u takvim okolnostima naravno dajemo riječ politolozima, onima koji se upravo bave na koji način bošnjaštvo treba artikulisati u savremenim političkim pravcima koji danas obilježavaju svijet. Okrenut se najprije gospodinu profesoru Šačeru Filandri. Njegova knjiga na kraju krajeva Bošnjačka politika u 20. stoljeću, koja je dopunjena nedavno i koja u biti po mojoj procjeni odlično odslikava ovaj današnji dan, jer smatram da je više manje mnogo toga ovdje već i rečeno i evo dopunjeno, je upravo u svom dopunjenom izdanju nazvao posljednje poglavlje Izazovi bošnjačke politike u 21. stoljeću, što je na kraju krajeva i tema ovog okruglog stola. Tako da ću vam prepustiti, nam kažete iz vašeg ugla gledanja šta je bošnjaštvo danas. Hvala na mogućnosti da malo popričamo. Bošnjaštvo nije muslimanstvo, ali ono danas jeste muslimanstvo. Najkraće govoreći, bošnjaštvo je danas prilično, znači, reducirano je na muslimanstvo, postali su sinonimi i bošnjaštvo je prilično debosnizirano danas. Ja sam pripremio dva koncepta izlaganja, pa ne znam kratko ću, koji je prikladniji. Volio bih, kolega direktor instituta Bešlija imao neko pitanje. Ako je moguće malo da objasnim ovu situaciju predrat oko bošnjaštva i muslimanstva, s obzirom da sam, mislim, možda jedini koji je u tome aktivno sudjelovao. Bio sam svjedok tih i sudionik tih događaja. Samo ću to kratko da razjasnim u par teza. Pazite, onaj dio, ako govorimo o Sarajevu 80. godina, čemu aktivno sudjelujem, postoje dva pola tadašnje muslimanske, današnje bošnjačke inteligencije. Jedan pol čini komunistička nacionalno osvješćena inteligencija, čiji je vrhunac i ključni doprinos priznavanja nacionalnog statusa muslimana 68. godine. Iz mojih istraživanja i uvida ozbiljnih istraživača u taj period, mislim da je taj period bio daleko složeniji, izazovniji i teži u borbi za bosanska i bošnjačka prava, no što je aktualni period.
Ta inteligencija je napravila veliki posao. Ona se striktno držala muslimanske nominacije sve do 1993. godine zato što je to bila njena povijesna stečevina. Pazite, to je bila njena povijesna stečevina. U tome krugu, naravno, i sam pripadao tom krugu lijeve inteligencije, i sam bio protiv bošnjaštva tih godina, jer smo svi bili protiv bošnjaštva i tu se moglo čuti ovaj izraz da je to begovska i emigrantska kategorija. Drugi pol su bili otpornici režimu, zapravo kako je Muhsin Rizvić, to je u suštini krug islamskih intelektualaca i ovaj mladomuslimanski krug, gdje je Izetbegović bio najprominentnija figura. A taj krug pitanje nominacije nikada nije interesiralo. U principu u tom intelektualnom krugu koji je vrlo konzervativan, nacionalnog se samo po sebi širk, nešto što je beznačajno, to su neke panislamističke opcije uvijek vladale, vladaju dijelom i danas. Mislim da taj krug inteligencije ni danas se ne zanima nacionalnim pitanjem. Ta dva pola onda surađuju u drugoj polovici 90. godina. Muslimanska nominacija je produkt jugoslavenskog političkog koncepta koji vlada 7 decenija. Ona po sebi kao muslimanska nominacija znači one 3 stvari. Da li muslimani treba da se asimiliraju, da se isele ili da se pobiju. To je suština muslimanskog koncepta. Nikakve razlike u muslimanskom konceptu nije bilo između građanske, međuratne Jugoslavije i velikosrpskog projekta i komunističkog projekta do 1968. godine. Tu apsolutno nikakve razlike nije bilo. Evo sad izašla knjiga Krcun u Beogradu, o Slobodanu Kenezoviću Krcunu, koji recimo kao predsjednik izvršnog vijeća Srbije 1963. godine upućuje saveznim institucijama zahtjev kao druga ličnost Srbije da se Bosna i Hercegovina pripoji Srbiji. Nije to je stara, mislim, to je stara priča. Ova bošnjačka nominacija je zapravo rezultat disolucije Jugoslavije. I ona se javlja već, prvi trag je bio, tačno sam to zabilježio i tad sam to izvadio, 10. jul 1987. godine. Alija Kopčić, odnosno Halid Čaušević u Oslobođenju, u tribini čitalaca, prvi dovodi u pitanje muslimansku nominaciju. Znači, već 1987. godine i to je sad tipičan ovaj hegelijanski slijed. Jedan lik duha, odnosno jugoslavenski, socijalistički, silazi sa povijesne pozornice neumitno i hvala Bogu da je sišao. Drugi lik duha, bosanski, dolazi na povijesnu pozornicu, on se fermentira, ljudi se bune, ne prihvataju ga, na popisu stanovništva ga ne prihvatamo naziv bosanskog jezika, ali ne bosanske nacije. Taj novi duh dolazi, stvara se nova platforma i to se završava 1993. godine. Šta je još važno u gro planu? Ni u jednom ni u drugom polu bošnjačke inteligencije, a vjerujte da sam aktivno bio bar prisutan tu. Nije postojala ideja, pazite, mi moramo biti samo kritični, nije postojala ideja nezavisne Bosne i Hercegovine. Nikakve ideje bosanske nezavisnosti u tim krugovima nije bilo i rezultat zapravo referendum i sva ta zbivanja su jedno kontekstualno reagiranje bošnjačke politike na te ubrzana događanja i u strateškom smislu, po mome mišljenju, nije napravljena ni jedna greška. Taktički je moglo biti određenih grešaka, ali u strategijskom smislu nije napravljena ni jedna greška. Kada se sama renominacija desila 1993. godine, pazite, imam 4-5 knjiga o bošnjaštvu, što više pišem i više istražujem, sve manje znam. Ali ovo je zbilja, iskreno, meni nije jasno zašto nama ni kao narodu nije bitno kako se zovemo. Ali cijelo 20. stoljeće nama ime daju drugi, mi vlastito ime koje čuvamo u nutrini kuće nemamo, jer niko vam ime ne može zabraniti. Možete zabraniti u javnom prostoru, ali ne može u kući, u privatnom prostoru. Nama je ime nevažno i to mi nije jasno.
Kada se 28. septembra na Bošnjačkom saboru desila ova, pročitala deklaracija o nazovu profesor Filipović, to je pročitao, vjerujte, bio sam tu prisutan. To je apsolutno marginalna i beznačajna stvar bila. To nikoga nije interesovalo. To je bilo neki popratni program. To nije uopće bilo. Jer su ti Bošnjaci zapravo opet ostali muslimani. A moja je teza, i to je zapravo problem, muslimani, Bošnjaci i muslimani, odnosno muslimani i Bošnjaci nisu sinonimi. Od Bošnjaka se očekuje ovaj bosanski refleksi, iskorak u jedan novi politički kvalitet. Sada, mi smo taj politički kvalitet dobili, sad ću ja završiti brzo, mi smo taj politički kvalitet dobili, generacija kojoj i ja pripadam i kojoj pripadaju jedan broj ljudi po godinama i po političkoj djelatnosti ovdje, stvorila je slobodnu i nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, stvorila jednu državu, što se u povijesti rijetko događa, i to je zapravo krajnji domet te generacije. Bošnjaci su danas slobodan narod. Slobodan je onaj narod koji sam sebi donosi zakone po kojima se vlada. To je najjednostavnija moja politološka definicija. Znači, mi smo sinoć, primjera radi, u Novom Sarajevu imali neki sukob između vlasti i građanstva, nekog regulacionog plana. Mi smo slobodni ljudi, možemo donijeti regulacioni plan ovakav ili onakav. To zavisi samo od nas, to zavisi samo od nas u konkretnom slučaju. To ne zavisi od naših osporavatelja. To zavisi. Mi smo, znači, slobodan narod jer sami sebi uređujemo život. Naravno, ako fenomenološki sada uzmemo stanje bošnjačke svijesti po nekoliko osnova, samo ću kratko nabrojati, to stanje je prilično sumarno. Mi nemamo hrabrosti i nemamo javnog prostora da se kritički suočimo sa vlastitim stanjem, zato što je svaka kritika, to je moje osobno iskustvo, dobronamjerna kritika bošnjačkih slabosti se proglašava zapravo nečim što je negativno, što je antibošnjačko. Stvara se pod egidom jedinstva. Pazite, tamo gdje vlada jedinstvo, vi to znate, tu nema mišljenja. Stalno se pozivamo u socijalnom prostoru na tu teološku kategoriju, jedinstvo, jedinstvo, jedinstvo. Mi se duboko konzerviramo i pretvaramo u jedno monolitno tijelo gdje nema slobode, nema slobode mišljenja. To je razlog da je naša trenutna politička kultura na razini postojećeg. Naš maksimalni domet je zapravo raspolaganje postojećim stanjem, a ne stvaranje novog stanja. Jedna pasivna, gubitnička, autoviktimološka pozicija žrtve koja nema vlastitu subjektivnost i vlastitu agendu i čiji se cjelokupni politički život svodi na reakcije na neprijateljsko okruženje. Onda se, kolokvijalno govoreći, upitno upitati o čemu bi mi pričali u kafani u porodici da ne pričamo o Miloradu Dodiku. Naš čitav javni prostor se svodi na tračanje Milorada Dodika i odgovaranje Milorada Dodiku zato što mi nemamo vlastitu agendu. A taj Milorad Dodik, taj čovjek samo radi svoj posao. Sad njegov posao je, mislim, transgeneracijski jedan projekat koji je apsolutno neprijateljski prema ovoj državi i u kritičnim trenucima prema ovom narodu. Tako da je ta pasivna pozicija nešto što smatram vrlo to se može naravno promijeniti. Druga stvar je jedna velika politička fragmentacija na političkoj sceni, koja se također s jednim običnim pomjeranjem praga na 5%, izbornog praga na 5%, može se dovesti red na političkoj pozornici, kad su u pitanju politički subjekti. Ta politička fragmentacija nije dovela do demokratizacije i do stvaranja nove energije, stvaraju se politički subjekti kao pečurke poslije kiše i zapravo politika se instrumentalizira za privatne svrhe i dolazi do nečega što ja zovem kantonizacija svijesti. Pazite, mi sad živimo
u jednom kantoniziranim prostorima, s obzirom da su kantoni po mnogim svojim i ustavnim elementima parafederalne, paradržavne tvorevine koje imaju sve svoje institucije. Najveći, naravno, kritički odnos prema tome imamo u Sarajevu, gdje se pojavljuje Sarajevo kao neka posebna republika bez neke konvergencije sa ostalim dijelama. Tako da je ta fragmentacija i ta kantonizacija zapravo utiče na to da se gubi svijest o cjelini. Pa ta cjelina je istina. Pa gubi se svijest o cjelini, gubi se solidarnost, gube se informacije, gubi se komunikacija, što vrlo negativno utiče na ovaj nacionalni problem. Treći problem koji smatram vrlo važnim je odnos prema Beogradu i Zagrebu. Po mom dubokom ubjeđenju, a morate se sa tim složiti, Sarajevo u 20. stoljeću nikada nije značajnije zaostajalo za Beogradom i Zagrebom kao danas. Sarajevo značajno zaostaje za Beogradom i Zagrebom u svim aspektima društvenog i društvenog razvoja. Zaostajemo tako da taj Sarajevo, naravno, Beograd i Zagreb su naši najveći prijatelji, s obzirom da to je geopolitička realnost, ali i naši najveći neprijatelji. I taj odnos ignorancije prema tim centrima mislim da ne donosi ništa dobro. Sa tim centrima ne postoje, koliko znam, zvanični, posebni, a ni nezvanični komunikacijski kanali, i sa Beogradom i Zagrebom treba razgovarati kao država sa državom, a ne kao narod sa narodom. Znači, Srbi i Bošnjaci Bošnjaci Srba nemaju o čemu razgovarati, mi se nismo svađali, oni su nas napali, pa da se posle svađe mirimo, mi se nismo svađali. Bosna i Hercegovina treba da razgovara s Srbijom, naravno Bošnjaci to moraju da iniciraju. Ta držanje stalne napetosti prema tim dvaju centrima i pasivne pozicije nama ne odgovara. I time ću završiti. Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini smatra najvećim izazovom bošnjačke politike i najvećim njenim nedostatkom i promašajem. Ne znam tačno, nisam se uspio pripremiti broj poslanika u općinskim vijećima Bošnjaka 1996. godine. Primjerite sa brojem poslanika nakon zadnjih lokalnih izbora. Na zadnjem popisu stanovništva 2013. mislim da je bilo 186.000 Bošnjaka u entitetu Republika Srpska. Ja sam vršio istraživanje tog prostora, sad ih tamo srijedom i utorkom, ne govorim za vikend, živi 50.000, za 10 godina živit će 30.000. Te politike naše koje su različite stranke vodile su apsolutno propale zato što nije bilo nikakve politike. Tu se radi o 50% teritorije države. 50% teritorije države. Po mom dubokom ubjeđenju, ne bi sad pričao o tome, ta se čitava stvar može spasiti, ne ublažiti, ona se apsolutno može i spasiti, međutim, to od nas zahtjeva odgovornost koje nemamo, odgovornost, zahtjeva intelektualno uvažavanje i dijalog, priznanje da je to sve propalo, tamo su milijarde potrošene, ali je sve propalo, tamo nema ljudi, to me je problem. Ta se stvar može spasiti. To smatra najveći izazov, zato što on nas ostavlja prostor za ovo što se zove srpski svet s jedne strane, s druge strane nas posljedično gura u sukob sa Hrvatima. Na mali prostor federacije mi se sada moramo suočiti sa Hrvatima. I zadnja stvar je zapravo Sarajevo. Sarajevo kao grad konceptualno se ne razvija kao glavni grad države, a on jeste glavni grad države. Sarajevo u velikoj, po mom mišljenju, nema tu šta misliti, to su činjenice. Sarajevo u velikoj krizi, prije svega manipulativan i stranački instrumentalan i vrlo negativan njegov pravni status. Njegov pravni status je ništavan. To glavni grad ne može da bude glavni grad sa tako lošim statusom. Sarajevo zapravo mora da bude jedna inkluzivna, multietnička sredina, metropola sa metropolitskom erijom,
kako je to svugdje u svijetu i da bude zapravo motor razvoja društva, jednog novog društva, mjesto integracije i reintegracije zemlje, ali mora biti najkvalitetnije, najbolje i najbogatije. Samo tada može biti ono što jeste. U protivnom, da ovi redukcionizmi koji su na sceni Sarajevo će zapravo pretvoriti u vrlo neatraktivnu provinciju. Ne kažem provinciju, ali vrlo neatraktivnu sredinu. Pazite, zna se šta je glavni grad. Glavni grad je simbol države. Ne kaže se nacija, država, već se kaže Pariz, London, Berlin. Zna se šta je glavni grad. Ovo što mi imamo, a treba početi naravno od ovih statusnih stvari, njegov status je jako. Ispravite me ako sam pogrešno shvatio, pogrešno tumačim, znači po ovome što ste vi rekli, bošnjaštvo nije u potpunosti uspjelo da se izigne iz vjerske zajednice i ostalo je zarobljeno u taj etnokonfesionalni oblik definisanja naroda. Znači, muslimanstvo koje je bilo muslimanstvo kao naš jedan stupanj u razvoju, pazite, muslimanstvo je samo stupanj u razvoju naše nacionalne samosvijesti. Mi u tim godinama, 70-ih, 80-ih, 60-ih, tim ljudima treba odati zaslužu, mislim, ne dajemo im poštovanje koje imaju. To je naš maksimum, u tim okolnostima to su povijesni rezultati, nije moglo više. Ali muslimanstvo i bošnjaštvo nisu sinonimi, ne može tog novog državotvornog kvaliteta zapravo nema u javnim politikama. Što vi naglašavate u vašoj knjizi, niste to sad rekli, ali sad na kraju ste parafrazirali, znači Bošnjaci nisu danas državotvorni. Vi to kažete dosta onako provokativno. Nemaju državotvorne svijesti iz različitih razloga. Nemaju državotvorne svijesti. Profesor Senadin Lavić se često u svojim izlaganjima i u svojim tekstovima osvrće na nedostatak, evo nećemo ići tako daleko u državotvornu svijest, ali već u poimanju države, nacije, naroda. Da li je upravo možda nedostatak tih osnovnih znanja u politici, u novinarstvu, u svemu što čini danas javni prostor, jedan od razloga što ni običan čovjek ne može da izgradi državotvornu svijest? Hvala lijepo. Dobar dan svima. Dakle, jako mi je drago što sam danas bio ovdje, što sam saslušao nekoliko referata i jako mi je drago što sam čuo ovo od profesora Filandre. Žao mi je što Zgodić nije sa nama još. On je valjda na boljem krajoliku, jeli? Gleda nas sada. Vjerovatno nas gleda od nekud i tako dalje u našoj bošnjačkoj metafizičkoj predstavi. Dakle, morao bi reći nekoliko stvari. Prva stvar koju trebam reći javno i glasno radi istine i radi ljudi koji ovdje sjede. Dakle, pitanje nacije u Evropi to je suštinsko pitanje države. Pitanje nacije u Evropi jeste pitanje države. Nema države bez nacije. Tako je. Samo ovdje u Bosni se od nacije pravi metafizička, mistična, misteriozna kategorija. I o njoj pričaju sveštenici, političari, kuharice, kućanice, proleteri, fudbaleri. A kad pričaju profesori, kaže običan svijet, nemojte filozofirati. Dakle, jedna karakteristika ovoga naroda ovdje, mislim na narod koji živi u Bosni, jeste da mentalno, epohalno nije pripremljen da slušaš tamo govore profesori, akademici, intelektualci. Znači, više vrijedi riječ jednog sveštenika od cjelokupne akademije nauka i umjetnosti univerziteta u Sarajevu. Dakle, moj prva teza je nacija je pitanje države. Oni koji zamlačuju bošnjački narod metafizičkim bajkama moraju odgovarati na neki način. Volio bih da vidim ljude unazad 30 godina koji su zavlačili Bošnjake u raznim pravcima. Nema ih danas da preuzmu odgovornost za ovaj krah koji se dešava pred našim očima. Profesor Filandra nije htio biti grub, nije htio navesti sve procese u kojima smo mi skršeni. Bosna je podijeljena i mi smo stavljeni u kafes. Mi živimo u kafesu trenutno. Imamo duplu omču, Srbija i Hrvatska i Republika Srpska i nevidljiva Herceg Bosna.
Mi u tom kafesu živimo trenutno. Ako to ne vidite, onda sam ja, moj pogled je vjerovatno naivan, možda nisam dobar, možda oči nisu u redu i tako dalje. Volio bi da ja grešim, da su svi drugi u pravu da ja grešim. Ja. Dakle, druga karakteristika je bošnjačka percepcija. Ne postoji. Ona je rezultat nečega što traje dugo. Odveć dugo. Nama nedostaje vizija. Dakle, moja najveća slika u 19. 20. stoljeću jeste Husein Gradašević. Mi nismo iznijeli tu ideju. Husak Čišć je 45. 46. u Beogradu govorio gdje je 6. baklja. Nije govorio gdje su Bošnjaci, gdje je bosanska baklja. Danas oni govore gdje je država bosanska, pitao je. Bošnjaci već 100 godina laviraju od Osman Nuri Hadžića, Tirtus Bega do 90. godine SDA između muslimanstva i nečega, muslimanstva i srpstva, muslimanstva i hrvatstva, onda kad dolazi bošnjaštvo 93. godine, dolazi da bi se napravila unija Bosne i Hercegovine od 3 republike. Jedan ambasador je jasno rekao, ali ne možete ovdje imati muslimansku republiku, mora biti neki drugi naslov. Biće hrvatska, srpska i bošnjačka. Imao sam sreću ili nesreću u životu da sam učestvovao bitno u 2 popisa, 1991. godine i 2013. godine. Dakle, bili smo u velikoj agoniji 1991. godine. Ako se pojavi ime Bošnjak, da će se ovaj narod zbuniti, da će se pojaviti muslimani, bošnjaci i tako dalje. Pa smo onda, sabrali se, rekli, hajde da budemo muslimani, ali smo se izjasnili bosanski jezik. I onda 1993. godine na Saboru, jedna efemerna pojava je bila da smo zamijenili ime. Stvar je bila, nešto je drugo bilo bitnije, I danas smo došli, dakle, govorimo o periodu da smo u 20. stoljeću ostali bez vizija. Mi smo nestali 1929. 1939. Nije postojao Bošnjak i Bosna, završeno. Drugi svjetski rat nas je spasio. Dakle, također odajem poštovanje i priznanje ljudima koji su poslije 65. do 68. godine ipak neko ime za kolektivitet izabrali. Možemo sad biti pametni, govoriti, pa nije musliman ime za narod, to je onaj koji je pokoran Božjim odredbama, to je religijska kategorija i tako dalje. Ali to je bio iskorak, kakav takav. Sada, mi smo dobili svoju državu 1992. godine. 22. maja internacionalno je postavljena država Bosna i Hercegovina. Nakon dugog perioda, da je Bog uspio Husein Gradašević. On je tražio autonomiju u sastavu Osmanskog sultanata. Znači, tad ga odbila i Britanija, Engleska, Njemačka, Francuska, Austrija, niko nije htio da mu pomogne. 1878. godine također Bosnu nisu htjeli priznati. Priznali su Crnu Goru, Srbiju, Rumuniju, Bugarsku, Albaniju i tako dalje. Ali Bosnu nisu. Bosna je ostavljena da bude prostor za ekspanziju germanskog duha, odnosno Austro-Ugarske i tako dalje. Evo sada imamo svoju državu. Ko nam priječi da je organiziramo da bude najbolja na planeti? Dodik mi ne može ništa u Sarajevu. Ali mi samo o Dodiku, o Čoviću, o ovome Beogradu, Zagrebu, kao neprijateljima i tako dalje. Ko mi priječi da Sarajevska ulica Ferhadija bude najgospodskija, najčistija ulica na planeti, najljepša. Da Sarajevski univerzitet bude najbolji na planeti. Među prvi 10. Ne može mi spriječiti niko ako ja to hoću. Dakle, za mene je sad mistično pitanje. Ne pitanje nacije, nego pitanje zašto Bošnjaci nemaju autorefleksije. Zašto su odbacili Derviša Sušića? Pa on je u Paragonu otvorio nam prostor, pripremio nas da idemo dalje u samorefleksiju. Mi smo to odbacili. Imamo sad svoju državu. Kako nismo u stanju da razvijemo državljanski identitet? U čemu je štos? Ja se nudim da džabe držim 20 časova iz epistemičkih pretpostavki ove epohe za historičare, za politologe, za sociologe, za teoretičare književnosti. Objavio sam jedno 50 stranica metodologije i historiografije da vam pokažem da na pogrešnim epistemičkim pretpostavkama objašnjavate vrijeme, prostor, epohu u kojem živimo. A to je čorsokak. Strahovit čorsokak. Zašto? Pa zato što ćete generacije mlade ljudi, djece odvesti u pogrešnom smjeru. A kad imate pogrešne kategorije u glavi, vidite pogrešno.
pozitivne činjenice koje postoje u našoj povijesti nisu date, Bogom date, one su rezultat povijesnog toka. Te pozitivne činjenice imamo pravo rekonstruirati, ponovo objašnjavati, davati im novi smisao. Mi to ne radimo. Mi slijepo se držimo interpretacije Zavnobiha Javnoja. Od 90. godina Srbija i Hrvatska su poništile Javno i Zavnobih. Mi živimo u podijeljenoj Bosni po Dejtonskom principu. Živimo u nekom drugom svijetu. Naravno, nikad se nećemo odreći ideala Zavnobiha. Cjelovite, jedinstvene i nedjeljive države Bosne i Hercegovine, zajednice ravnopravnih ljudi. Zašto? Dakle, moje pitanje je ovo. Pošto ja nemam definitivno odgovora, nisam ja ni politički, ni stranački genije koji ima odgovore i rješenja za sve. Zašto mi nismo u stanju da razvijemo državljanski nacionalni identitet? To je pitanje. Znači, kako je moguće da par botova rafalno gađa od Tunje Filipovića do Esada Zgotića i još neki, nešto sebe da spominjem, ja sam meta, ne bojim se toga. Kako je moguće da bošnjačka javnost ne reagira? Kako je to moguće da polupismeni diletanti preuzmu vlast i da vladaju? Kakav je to narod? Kako je moguće da na funkcijama sjede ljudi koji nisu dorasli tim funkcijama? Od profesora, od političara, od ministara i tako dalje. Kako je moguće da govorimo, a ne znamo na što naš govor referira? Vjerovatno, sad ovi što su došli, studirali filozofiju i sociologiju, poštovani kolege, profesor, vjerovatno Wittgensteinov lingvistik teorem nije došao ovdje. Wende zur Sprache još nije došao ovdje. Vi znači u biti objašnjavate da nedostatak državotvornosti je prvenstveno nedostatak kategorijalnog aparata, političara i ljudi u javnom prostoru koji imaju kapacitet da iznesu jedan takav projekat. I to je u biti ono što danas vidimo kao rezultat svega ovoga. Hvala te. Ja nisam ti prekrenuo, samo da kažem da u suštini bošnjaštvo je ovo što jeste. Imamo znači povijesni tok koji je doveo do toga. Imamo i jasno znači danas tekstove i vidimo poruke da je to i promašen projekat u javnosti. Da li je moguće reći šta treba učiniti da bošnjaštvo ne bude promašen projekat, nego da ipak uzmajući u obzir sve žrtve koje su podnesene iz čitavog ovaj historijski tok, imamo mogućnost da izađemo iz ovoga svega što su i profesor Filandar i profesor Labić do sada onako, recimo, više negativno opisali nego pozitivno. Hvala ti, Tanere, zahvaljujem vam se što ste došli i profesorima prije mene koji su govorili, koji su svakako od kojih se može dosta naučiti u vezi ove tematike. Moje izlaganje će više biti geopolitičkog karaktera i manje ću se obazirati na historijska dešavanja i sam razvitak ideje bošnjaštva. Geopolitika se rukovodi drugačijim premisama u odnosu na nauke koje se bave analiziranjem historijskih događaja, iako naravno geopolitika sama ne može u potpunosti ostati imuna na historijske procese, sa obzirom da su historijski procesi u mnogome i oblikovali geopolitičke tokove i ona se više bazira na sadašnjosti i ono kako se na engleskom zove forecast, bavljenje budućnošću. Svakako ona u mnogome također uproštava određene fenomene koje vrlo često akademici koji se bave historijskom znanošću često ulaze u sve slojevitosti događaja i analizu od terminološke pa nadalje. Geopolitika se vrlo često rukovodi političkom pragmom i ona, kako bi mogla se rukovoditi političkom pragmom, vrlo često ide na pojednostavljivanje pojmova i stvari kako bi se moglo adekvatnije djelovati u geopolitičkom prostoru. Sada, naravno, da doći do bošnjaštva moram ovaj blagi uvod da napravim i da se ogradim od, iako sam historičar ja sam završio historiju, ali splet sudbinske okolnosti mi je više gurno u politologiju i međunarodne odnose, a samim tim i geopolitiku kao ogranak međunarodnih odnosa i politologije. Ono što je bitno za geopolitiku 21. vijeka, iako ona je poprilično nova grana nauke, iako je naravno neki je ne priznaju kao
kao granu nauke, ali eto, prihvatimo je kao takvu, je da danas svijet, imamo svijet u kojem međunarodne odnose vode takozvane nacije države. Da su sve nacije, odnosno da su sve države koje imaju punopravno članstvo u Ujedinjene nacije samim tim se kvalificirale u nacije države bez obzira na njihovo političko ustrojstvo i uređenje. Neko će reći, Saudijska Arabija nacija država i ona je nacija država, iako je riječ o monarhiji koja vodi porijeklo od jedne dinastije, bez obzira na političko, administrativno, ideološko uređenje države, danas svijetom upravljaju nacije države i nacije države su te koje formiraju međunarodne institucije. Sada da bi neko postao, da bi se kvalifikovao da bude nacija država u modernom smislu, potrebno je da ima nekoliko kriterija koje ispunjava. Jedan od toga je da ima svoj narod, a taj narod je vrlo često zasnovan se u početku formira kao kulturna zajednica koja se kvalifikuje i prerasta u modernu naciju. Ono što čini narodom su naravno njegov jezik, njegova kultura, njegova religijsko opredjeljenje, kolektivno historijsko sjećanje, kao da ta skupina ljudi koju zovemo narodom imaju jedno zajedničko kolektivno historijsku memoriju. Druga pretpostavka da biste bili nacija država je da imate teritorij, da taj narod ima zaokružen teritorij, odnosno da imaju tu teritorializaciju. I treći preduslov je da taj narod koji ima teritoriju ima svoje institucije, da to nije jedna anarhična tvorevina, već da je to organizovana tvorevina u institucije koje tvore državu. I četvrti, vrlo bitan aspekt toga je da budete međunarodno priznati, odnosno da imate po modernim kriterijima, da imate stolcu u UN-u. Stoga će neko reći, ali Apkazija ima, recimo Južna Osetija ili Sjeverni Kipar ima sve od ove tri pretpostavke, međutim nije međunarodno priznat i to ga ne kvalificira u nacija država. Sada, gdje je tu bosanstvo, odnosno gdje je tu bošnjaštvo? Mnogi su mišljenja bili su mišljenja, ali sve manje, da je zbog globalizma koji svjedočimo i koji je sve agresivniji i sve prisutniji kako vrijeme odmiče, mnogi su bili mišljenja da će to eliminirati značaj nacija. Ono nije eliminiralo značaj nacija, ono nije dovelo do denacionalizacije, kako se govorilo, šta više, pojačalo je u mnogome značaj nacionalnih identiteta. Međutim, globalizam jeste doveo do jedne stvari, a to je deetnizacija. Naime, sve manje značaja, a to prilog tome vam idu mnogi popisi u modernim državama koji su sprovedeni od Rusije, od Češke, pa čak i susjednoj Srbiji, sve manje ljudi se etnički izjašnjavaju kao Srbi. I mi vidimo da kako globalizam nadire sve više, da zapravo značaj etnija polako nestaje. Međutim, značaj nacionalnih država ne nestaje. S obzirom da je međunarodni globalni sistem, a globalizam je i napravio ovaj globalni sistem, uvažava samo nacije države, a etnije polako, kako vrijeme odmiče, polako blijede. Sada, naravno, gdje je bošnjaštvo u svemu tome, je rasprava koju želim ovdje da vodim, vezana je za moju temu. Mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, a o tome su govorili i moji prethodnici i u prethodnim panelima, ne samo u ovome, imamo tu vještački stvorenu ili ne raspravu, odnosno dihotomiju u diskursu između bosanstva i bošnjaštva. Naravno, ja neću ulaziti u sve pojedinosti bošnjaštva i bosanstva, o tome su govorili moji prethodnici, međutim, da bi bošnjaštvo preživjelo kao ideja, zato sam i napravio ovaj uvod, ono se mora kvalificirati u nacionalnu ideju. Odnosno, mora doći nužno do pomirenja bosanstva i bošnjaštva, onog bosanstva i bošnjaštva kako ga mi danas pojmamo. Mislim da su historijski gledano i oni zagovornici i bosanstva, ali i zagovornici i bošnjaštva pravili određene propuste i određene greške koje su dovele do te dihotomije, a ta dihotomija u konačnici upravo šteti najviše onom korpusu stanovništva koje je zainteresovano za Bosnu i Hercegovinu da zaživi kao normalna nacionalna država, odnosno građanska država, kako to sve češće zovemo. Naravno, pogrešne su
početne postavke, barem ove rasprave u 20. i 21. vijeku, s obzirom da su i jedni i drugi zasnovali svoje prapočetke na pogrešnim historijskim miljokazima, pa ćete vrlo često vidjeti da se za bosanstvo u modernoj Bosni i Hercegovini, post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini zalažu oni koji se nekoć zalagali za ideje jugoslavenstva, odnosno postoji ta bojazan da će ovo bosanstvo, kako se danas poima, da će naslijediti ono jugoslavenstvo, pa vrlo često stanovništvo koje je lijevo orijentirano, odnosno nije konzervativno, se više hvata za bosanstvo, dok onaj dio stanovništva koji je više konzervativnog karaktera se često hvata za bošnjaštvo. Međutim, mi vidimo da zbog tih ideoloških razlika između simpatizera jednog i drugog pristupa, vrlo često oni svoju historijski legitimitet pokušavaju da izgrade na nekim događajima koji to ne bi trebali biti, pa ćete vidjeti da se bosanstvo često veže za Zavnobih, a da se recimo bošnjaštvo često veže za dolazak islama u Bosnu i Hercegovinu, iako je Bosna i ideja bošnjaštva historijskog, a i bosanstva današnjeg, je mnogo starija i od Zavnobiha i od 1463. i oficijalnog dolaska islama na prostore Bosne i Hercegovine. Mnoge institucije koje se zalažu za ovaj ili onaj aspekt, po meni istovjetne stvari, prave greške. Recimo, islamska zajednica pravi po meni kardinalnu grešku što se ne poistovjećuje recimo sa Bobovcem, već se poistovjećuje sa Ajvatovcem, a Ajvatovce na neki način simbolizira dolazak islama u Bosnu i Hercegovinu, i samim nepoistovjećivanjem recimo sa Bobovcem, obilježavanjima na Bobovcu pravi tu grešku da ne pravi taj jedan historijski kontinuitet bošnjaštva, jer njima bošnjaštvo vrlo često, naravno tu ima izuzetaka, počinje sa 1463. godinom, što je kardinalna greška. Mnogi bošnjaci, bosanci lijeve provenijencije prave grešku sa Zavnobihom, kao da je u Zavnobihu nastala Bosna, a ne da je obnovljeno na neki način državotvornost Bosne i Hercegovine u Zavnobihu, tako da su to neke kardinalne greške koje se vrlo često prave, i mislim da ukoliko želimo da bošnjaštvo kao ideja zaživi, da moramo da pomirimo, odnosno da nađemo modus kako da stopimo ta dva pojma u jedan nacionalni program, jedan nacionalni kurs. Naravno, tu ima jako svojih tehničkih zahtjeva koje je potrebno ispuniti kako bi se to postiglo. Primarno mislim da je potrebno izbjegavati sufikse štvo i stvo, bosanstvo, bošnjaštvo, jer to ispadaju kao dvije sučeljene ideologije, iako one to nisu. Mislim da su male razlike u shvatanjima stvari, i definitivno te sufikse treba izbjegavati, koje bi stvarali tu ideološku raspravu i podjelu među patriotskim kursom, tako da kažem. Ono što također ne ide u prilog ovoj ideji je, a profesori su govorili o tome, okolnosti koji nam je Dejtonski sistem u Bosni i Hercegovini stvorio. A Dejtonski sistem u Bosni i Hercegovini je stvorio etničku vetokratiju, gdje tri etnije, koristeći pravo vetokratije, odlučuju o budućnosti Bosne i Hercegovine, i to je od samog početka bilo osuđeno na propast. Ako u obzir uzmemo historijske dinamike koje su oblikovale Bosnu i Hercegovinu, historijske okolnosti i činjenica da imamo dva iredentistički nastrojena susjeda, a to nije počelo 90. godina, to je u biti pa čak i stariji od 19. vijeka, ako malo dalje odemo u historiju, ali eto u 19. vijeku se iskristaliziralo kao takvo. Imamo jednu situaciju da dvije susjedne države i formiranje dva susjedna nacionalna identiteta odvlače dio stanovništva Bosne i Hercegovine za sobom, pa pravoslavci uglavnom se orijentiraju prema srpskom nacionalnom kursu, dok se katoličko stanovništvo primarno orijentira prema hrvatskom nacionalnom identitetu, dok s treće strane muslimansko stanovništvo kome je nacionalna ideja strana u 19. vijeku, s obzirom da on dolazi jednog potpuno drugačije uređenog političkog sistema, jako kasno se nacionalno počinju afirmirati, i to nacionalno afirmiranje ne možemo totalno izolovano posmatrati od okolnosti u kojima se nalazi taj muslimanski narod koji je prepušten da
sam sebi traži prostora s obzirom da je jedan veći dio pravoslavnog i katoličkog stanovništva u Bosni i Hercegovini već su bili odvukli susjedne države u drugom pravcu i njima oni pokušavaju da se nacionalno afirmiraju u prostoru i u vakuumu koji im je ostavio, koji su im ostavile te dvije susjedne države, pa stoga ne treba previše biti ni oštar prema tim Bošnjacima, odnosno da je bošnjaštvo vremenom preraslo u muslimanstvo, s obzirom da su postale te takve historijske okolnosti. Sad naravno, jesam ja previše... Ne, samo hoću da ne odemo, mislim da je veoma bitno da imamo neku crvenu nit, znači imali smo konkretno jedan jasan problem kod bošnjaštva ili političkog bošnjaštva kakav je prisutan danas u nedostatku državotvornosti. Imamo konkretan problem jednostavno u manjku sposobnosti pod kapacitiranim politikama i političarima koji ovdje već duži niz decenija, nažalost, ne znaju graditi državu, a još manje državu naciju, jer u biti niti ideološki nisu sposobni da preispitaju neke postulate koji su očigledno danas čor sokak za razvoj države i za razvoj nacije i time dovode ne samo u opasnost bošnjaštvu, nego i državu Bosnu time što se ne postavljaju prava pitanja i ne razvijaju ideologije i politički programi koji će se, znači, na kraju krajeva zasnovati na konceptu države nacije i neophodnom izgradnji nacionalnog identiteta koji će zaštititi i državu, a samim time i Bošnjake u toj državi. Ja bih htio sam dotle, ali ostalo ste bili još dvije teze. Ja imam tu inženjersku naviku da malo ipak pojednostavim stvari, jer mislim da je vama bitno da ovu crvenu nit zadržimo i radi kasnijeg pitanja. I volio bih samo pročitati ono što je još davne 1963. Teofik Velagić objavio u časopisu Bosanski pogledi koji je uređivao rahmetli Adilbek Zulfikar Pašić, a to je da je rečeno tada da nema sumnje da bošnjaštvo predstavlja temeljnu i najvredniju karakteristiku Bosne, ali bi svakako bilo pogrešno kada bi neko vezao za religioznu pripadnost, mada je religija igrala najvažniju ulogu pri nacionalnom razgraničenju na mješovitom području, to ovo što vi kažete. Zlonamjernici će uvijek pokušavati svoditi bošnjaštvo samo na muslimane. To je ono što ste vi, profesore, rekli, Pilandova. Tome se treba opirati. To je ono što vi kažete, profesore Lavšov, treba znati da se tome opireš. A oni ne znaju koji su danas u politici i u ovih zadnjih 30 godina. I treba uvijek uporno naglašavati da je Bosna domovina svih njenih stanovnika i da je budućnost njihova osigurana jedino kroz međusobno priznanje posebnosti, kroz demokratiju i iskrenu saradnju. I to je neki rezime ovoga svega što smo stvari rekli na neki način. 1963. godine Teofik Velagić, Armen Gerin i Adilbek Zulfikar Pašić. Zašto? 50, 70, koliko je to? 60 godina kasnije imamo ljude koji imaju taj državni kapacitet i koji nemaju sposobnost 30 godina da razmišljaju državnički. To je možda pitanje i za publiku, a i za vas, ali prepustimo malo riječi ljudima. Izvolite završiti, profesor. Evo da završim, samo brzo ću vam, da vidim da previše ulazim u detalje. Naravno, dejtonske okolnosti su stvorili taj jedan tu jednu etničku vetokraciju u Bosni i Hercegovini koja je dovela do situacije da međunarodno priznati faktor u tom momentu, a to je bila vlada u Sarajevu sa svojim međunarodno priznatim trupama koje je bila Armija Republike Bosne i Hercegovine, nije uspjela zbog niza okolnosti, ali između ostalog i međunarodnog poretka, nije uspjela da ispuni jedan od preduslova geopolitičkog pravca koji ide u formiranju nacija država, a to je da se teritorializira. S obzirom da je Armija Republike Bosne i Hercegovine sredinom 90. godina zaustavljena u svom nadiranju, je spriječilo jedan od preduslova, jedan od geopolitičkih preduslova da se ono što je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata teritorijalno zaokruži. To je sada stvorilo jednu situaciju, naročito ako obzir uzmemo i etničko čišćenje koje se desilo na jednom dobrom dijelu Bosne i Hercegovine, da one snage koje su bile separatističke tokom 90. godina ispune svoje geopolitičke ciljeve. I nije slučajno da se Beograd sprovodi etničko čišćenje, između ostalog etničko čišćenje jedan od instrumenata geopolitike, uzgred rečeno, da oni čiste etnički teritorij od nesrpskog stanovništva kako bi oprostorili svoj nacionalni
takozvani nacionalni prostor. I on je kao takvo, Dejtonski sporazum je smrznuo ono što je tada vojska Republike Srpske etnički očistila i zauzela i dao im je jedan visok stepen autonomije. Dejton im je dao jedan visok stepen autonomije što je natjeralo Bosnu i Hercegovinu u etničku vetokraciju. Sa obzirom da armija, međunarodno priznata armija Republike Bosne i Hercegovine nije oslobodila taj teritorij, je nas gurnulo u taj jedan etnički tor u kojem vetokratija, s obzirom da više nema tamo nesrpskog i u dijelovima u koje je držao HVO nema nehrvatskog stanovništva, jedino one multietničke sredine, a to je bilo pod armijom Republike Bosne i Hercegovine, preživljava, taj sistem etničke vetokracije preživljava. I naravno i te okolnosti su stvorile da se u Bosni i Hercegovini gradi jedan sistem konsocijacije koji vrlo često ide na štetu, uslovno rečeno, političkog Sarajeva, da ne volim taj izraz, ide na štetu političkog Sarajeva. Sada, da bi bošnjaštvo, odnosno da bi Bosna i Hercegovina prevazišla ove okove, potrebno je određene stvari uraditi. To neka bude u nekom zaključku. Prije svega, borba za građansku državu je jedan od primarnih ciljeva koji bosanska politika treba da ima. Ona nikada ne smije upasti u zamku etnonacionalizma, gdje će se zadovoljiti sa parčetom Bosne i Hercegovine, već ona konstantno mora da razmišlja u pravcu ono što geopolitika zove teritorializacijom, a ta teritorializacija ne treba da bude na 30% teritorija Bosne i Hercegovine, već treba da bude na 51.000 kvadratnih kilometara Bosne i Hercegovine. I ovu ideju bošnjaštva, nakon što dođe pomirenje sa idejom bosanstva, to treba posmatrati kao istovjetno, treba kvalificirati bošnjaštvo u nacionalni identitet. To možda grubo zvuči na prvu, međutim mislim da je to jedina izlazna strategija da bošnjaštvo kao ideja preživi. Sada, naravno, bošnjaštvo bi se moralo u tom smislu odreći određenih stvari, a svakako jedna od stvari koje treba da se odrekne je temeljenje bošnjaštva na muslimanskom kulturnom krugu. To bi trebalo biti prvi preduslov da se bošnjaštvo kvalificira u nacionalnu ideju. A druga stvar bi svakako trebalo biti inkluzija većeg dijela nemuslimanskog stanovništva. Naravno, jako je to težak proces i lako ga je izreći, međutim, jako ga je teško sprovesti. Međutim, kroz određeno propagandno djelovanje kojim se bavi banalni nacionalizam, a profesor Lavić sigurno zna mnogo više o tome, gdje se kroz određeni simbolizam i propagandno djelovanje vrlo često izgrađuje primamljivost nacionalne ideje u očima onih koji želite da asimilirate, iako to ponekad grub naziv, ali ne znam bolji, da asimilirate u vlastiti nacionalni identitet oni koji to već nisu. Svakako za teritorializaciju bošnjaštva je bilo potrebno, iako smo mi sa tim zakasnili i nisam siguran da to više imamo kapaciteta da izvedemo, svakako sprovođenje aneksa 7, on je bio nužan da se vrate svi oni koji su bili protjerani sa tih prostora, sa obzirom da se to nije kvalitetno radilo i sa obzirom da se to nije desilo, mi imamo sada mnogo teži zadatak pred sobom kako bismo postigli tu teritorializaciju. Demografija, da se ne zavaravamo, ne ide više u prilog kao nekoć bošnjacima, iako to vrlo često u političkom se diskursu koristi kako bi se postigli određeni politički poeni i alarmirala međunarodna zajednica, ono što Čović često govori bošnjački demografski oportunizam, ne postoji više nikakav bošnjački demografski oportunizam u tom smislu, jer Bošnjaci više nemaju demografiju na svojoj strani, što i u mnogome također otežava taj cilj. I naravno, ono što je politika sada zadužena, akademska zajednica se svakako tu treba osjećati prozvanom, je izgradnja bošnjačkog / bosanskog nacionalnog programa. Jedan od najvećih problema zapravo bosanske / bošnjačke politike je to da nema jasan nacionalni program, nikada se nije izašlo sa njim i svakako u tom nacionalnom programu treba izdefinirati sve detalje i taktička djelovanja prema izgradnji, odnosno kvalifikaciji bošnjaštva u nacionalnu ideju i teritorializaciji te ideje. Političko ukrupnjavanje je svakako nešto što je jedan hronični problem bošnjačke politike, ono treba biti eliminirano
podhitno, jer sve dok je situacija kakva jeste, dok postoji ova politička isfragmentiranost politike Zagreba i Beograda će nalaziti sebi prazan prostor u Bosni i Hercegovini. Vidim da me dobro, eto, ajde tu bi završio, pa da ostavim za pitanje. Hvala profesor. Ja mislim da su se neke stvari ponovile. Evo, čuli smo da postoji, nažalost, i da je postojala i te 93. pa i dan danas određena vizija društva gdje bi se teritorijalno trebalo podijeliti i to vodi ka samoubistvu i Bošnjaka, bez obzira kako bi se ta neka državica sutra zvala, i to ste svi podvukli. Isto kao što se, evo vidim, na više mjesta provukla upravo i tema potpunog nedostatka jasne strategije za povratak stanovništva, takozvani Aneks 7, i na kraju krajeva pitanje identiteta na kojem se nikad nije radilo, niti jedna politička partija istinski imala tu državotvornu svijest koja bi eventualno radila na jednom zajedničkom identitetu za sve stanovnike Bosne i Hercegovine, ali volio bih ako postoji mogućnost čuti i ljude koji su u publici. Izvolite, profesore. Ja vas sve srdačno selamim, pozdravljam. Ali moram vam kazati da imam utisak da sam bio danas na nekom skupu koji se održava u 19. stoljeću. O Bošnjacima se razgovara u redukcionističkom smislu Bošnjaka muslimana. Pa se pokušava taj pojam dovesti u direktnu konekciju sa bosanstvom. Sa onim što želimo biti bosanstvo. I sa onim što želimo biti jedinstvena, cjelovita država Bosna i Hercegovina. I ja vas pitam, sve podjednako, gdje su tu ono što se danas naziva u tom konceptu, gdje su tu oni koji se danas samo nazivaju, drugi nazivaju i mi ih tako nazivamo Srbi, bosanski Hrvati, na koju mi mislimo to koncepciju bošnjaštva kao muslimanstva izgraditi, odnosno privući, imati sagovornike i u jedinstvenom političkom projektu i u jedinstvenoj teorijskoj koncepciji ugraditi, odnosno vidjeti ono što se nazivaju danas bosanski Srbi i bosanski Hrvati. Moramo potpuno, to je pitanje, ali moramo potpuno u drugom kontekstu drugi vokabular ili drugi riječnik koristiti. Nietzsche ne govori slučajno u Zaratustri, riječi su trezori svijeta koji postoji. U riječima se izražava kako ono što jest i daje se ime, nomen, i isto tako riječi proizvode stvarnost, to jest proizvode budućnost. U ovakvim kategorijama ja sam vrlo uvjeren da ne možemo razgovarati. Mi moramo shvatiti i drugima govoriti. Koliko god to da izgleda, sad još ovu konstataciju, koliko god da to izgleda utopistički, o bosanskim Srbima kao Bošnjacima, pravoslavcima i o bosanskim Hrvatima kao Bošnjacima, katolicima. Na toj zajedničkoj ideji, dakle na svojevrstan način, jedinstvenoj, bratskoj, historijski, etnički, bratskoj, jedinstvenoj ideji, može se napraviti, i ja sam vrlo uvjeren, može se napraviti koncept bosanstva koji je prihvatljiv i koji ne znači ni novi rat, ni novo nametanje nikome, ničega i tako dalje. Dakle, sa ovim kategorijama u kojima u ovom do sada prije stvaranja Bosne i Hercegovine smo razmišljali, ne možemo dalje. One su doživjele svoj vrhunac, gotovo. Hvala lijepo. Dakle, pitanje... Vi ste dali i odgovor na neki način, pa ne znam da li ćemo pitati sada nekoga. Eto, ja bih volio, vrlo je važno. Evo, recite vi ko bi treba odgovoriti. Sva trojica, to se jednako odnosi na svu trojicu. Zahvaljujem se profesoru Haliloviću. Dakle, to je ono na što sam upozoravao profesore. Taj lingvistički okret nije ušao u univerzitet i u zbiljski život ljudi. I vidite ovo, ne postoji nikakva dihotomija, niti trihotomija, niti bilo kakva kontradiktornost između religijskog, etničkog, nacionalnog identiteta. Ja sam župljanin. Prvi identitet koji sam u osnovnoj školi, kad sam rekao prezime, a rekli su župljanin. Ja sam došao kući majki, babi, pitao šta je župljanin? A čovjek je župi.
tako dalje. I od toga Župelna došao sam do Zemljanina. Ja sam stanovnik zemlje. Prosto je nevjerovatno kako ljudi ne žele da imaju multilateralan, pluralan identitet, nego se reduciraju na jedan. To je rezultat lijene religijske svijesti, po mojoj interpretaciji. Vidite sada, dakle, ako se cijela Evropa od engleske nacije, Great Revolution 1680. do 24. kreće u smjeru pravljenja država nacija, pa to je naš put. Pa mi nemamo drugog puta. Mi ne možemo nazad u 19. stoljeće, profesor. Nema šanse. I taj put nazad je naš kraj. Vidite da nas vraćaju, 150 godina nas vraćaju u religijsku grupu. U religijsku grupu kažu, pravit će vam džamije na svakom ćošku, ali nemojte imati univerzitet i nemojte se pitati za državu. Jer je država nacija. Oni znaju, kada stvorite naciju, okvir državni, imate institucije, vi ste neuništivi. Vaša teritorija je pod zaštitom države. Naša teritorija se već 30 godina, bez obzira što smo mi članice Ujedinjenih nacija, drži otvorenom za stvaranje drugih nacionalnih projekata na njoj. Sada, kako ćemo spasiti to? Šta ćemo uraditi? Pa mi bi morali ovdje praviti jedan drugi nacionalni projekat koji bi uvažio sve državljane ove zemlje, građane ove zemlje. Ne možete praviti naciju na jednoj religijskoj grupi. Ja i dalje smatram, bošnjaštvo je fungibilna ili substitut ili nadomjestak za muslimanstvo. Znači, to je apsolutni povijesni promašaj. Etničku grupu svesta na religijsku grupu. Dakle, mi moramo ići u drugom smjeru i praviti jedan širi okvir koji nam je dat postojanje bosansko-hercegovačke države. I u tome okviru mora nastati bosansko-hercegovačka nacija. Bez obzira šta ko govorio, šta ko mislio. Profesore, to je moj odgovor. Mislim da je ovo više manje rečeno od strane svih sudionika razgovora. Profesor Bešlja. Imam ja jedno pitanje za profesora Lavića. Malo da konkretiziramo sa teorije na praksu, da siđemo na teren. Ja u zadnje vrijeme često putujem recimo prostorom u Savu od Bosanske Dubice preko Orahove, Dudakovićeve do Gradiške, pa se spustim niz Prnjavor do Doboja. Sinoć smo preko Foče išli do Goražda i tako. I dok putujem terenom, razmišljam o ljudima koji tamo žive. Dakle, razmišljam o njima i razmišljam o njihovoj djeci, o tim ljudima koji tu žive i koji će živjeti recimo narednih 20-30 godina. I sad u tom kontekstu, dakle, s obzirom da puno radite ovu temu i u teorijskom smislu, vjerujem i vi ste na terenu, kad bi vama neko dao zadatak da kreirate strategiju do u detalje sa metodama i taktikama na terenu. Dakle, da li je moguće u narednih 20-30 godina i konkretno kojim metodama i strategijama unijeti ili afirmirati ili instalirati, dakle raditi na tome da, i šta bi to bio sadržaj tog bosanstva ili bošnjaštva, hajde da kažemo minimuma poštovanja države Bosne i Hercegovine i pasoša koji se ima, svi ti ljudi imaju taj pasoš. Dakle, među tim stanovnicima Bosne i Hercegovine, dakle među nebošnjacima u Širokom Brijegu, u Prnjavoru, u Derventi, u Modriči, u Foči, ko su ti ljudi i kojim konkretno metodama bi se moglo poraditi, evo da kažemo, od danas u narednih 20 godina, da bi mi došli u situaciju, recimo, da imamo manje antibosanske i politike, ideje i prakse na terenu i tako dalje. Uz napomenu da ovo što smo govorili za dijasporu, za izborni kapacitet, odnosno glasački kapacitet, ja sam radio po zadnjem, malo sam napravio analizu, ima 20 opština u entitetu RS, gdje probosanske stranke, kad bi se ujedinile, imaju između 5 i 35% u ovom trenutku vijećnika u općinskim vijećima. Ja skromno mislim da za 4 godine odgovornog rada bi se to moglo duplati. Gdje je 5, bilo bi 10% i tako dalje. Ali to je druga tema, samo uz napomenu. Evo, to je konkretno.
meni je pitanje. Ja sam bio noćas, dakle ja i profesor Filandra zadnjih 25 godina. Obišli smo svaku čuku, svako selo, svako mjesto u Bosni i Hercegovini. Od Krivošija iznad Herceg Novog do Bosanske Rače do Bosanske Gradiške. Znači znam 99% svaku bošnjačku kuću, rod i mahalu. I oni su Bosanci. Sinoć sam bio u Tarejcima kod Modriće, pa sam onda, tu mi je Džavid pjevao pjesmu Bosanka. Pa sam onda otišao u Gradačac i tako dalje. Obavio sam oko 104 promocije do sada u raznim krajolicima Bosne i Hercegovine i Evrope. Teksta diskurs o bosanstvu. I Bošnjaci nisu glupani. Naš narod bošnjački nije narod glupana. Oni jako dobro znaju da su Bosanci. Šta je njihovo bosanstvo? Pa nije njihovo bosanstvo ni religija, ni hava, ni ništa drugo, nego konkretna vezano za zemlju. Za krajolik koji nasljeđuju od svojih predaka od najmanje od 1593. godine kad se utopio Hasan Paša Predović u Kupi. Dakle, svoditi bosanstvo na etničku kategoriju, plašiti Bošnjake, Srbe i Hrvate da će im se time negirati identitet, da će im se zabraniti da budu katolici, muslimani, pravoslavci i tako dalje, to su obmane etnopolitike. Vidite, zadnjih 30 godina imamo strašan problem. Etnopolitika Bošnjaka, Srba i Hrvata se poklapaju, bez obzira šta vi mislite. Apsolutno su komplementarne, kompatibilne i dovode do agonije ovo društvo. Dakle, izlaz ovoga društva je u bosanstvu. A kako se dolazi do bosanstva? Priznavanje drugog čovjeka kao Srbina, Hrvata, Bošnjaka koji žive u Bosni i Hercegovini. Pitanje je da li smo mi u hegelijanskom smislu izrasli povijesno da jedni druge priznamo u njihovoj razlici. Nismo. Nismo. Jer vi mene ne priznate u razlici kao se nadna laže zato što drugačije mislim od vas ili ja vas ne priznajem što drugačije mislite. Kako ćete vi ići dalje u razgovor sa drugim građanima ove zemlje? Nikako. Dakle, ovaj Hegelov koncept priznanja koji je u 19. stoljeću vrijedio, danas bi trebalo pretvoriti u priznanje vladavine prava nad nama. Znači, kad mi izađemo u društvo, u interese, privatne, političke, ekonomske, tu mora vladati pravo nad nama. To pravo internacionalno je potvrdilo ovu zemlju kao naciju, državu, 177. člancu. To treba ući u svijest svakog čovjeka i reći mu da neće prestati biti Srbin u Modrići, u Gradačcu i tako dalje. U Gradačcu dolaze Srbi, rade po kafanama iz Modriće, bez ikakvih problema. Iz Doboja Srbi dolaze, rade u Tešanj. Iz one Ćuprije, Kragujevca dolaze u Goraže da rade. Znači, dole na ovoj razini kulture, primarne, ljudske, osnovne, stvari funkcioniraju. Ružni antibosanski događaji se dešavaju gore. Zašto? Zato što su gore već dugo trajanje, long durée, dva velika antibosanska projekta, srpstva i hrvatstva. I oni ne daju da se uspostavi bosanska nacija. To je strateška njihova ideja. Kad tome pridonose Bošnjaci, govoreći mi smo muslimani i tako dalje, mi nećemo bosansku naciju, ovi tamo u Beogradu aplaudiraju. To je moj odgovor. I profesor Muhasilović. Ako smijem kratko da odgovorim, vrlo kratko, a to će se desiti onog momenta kada, nazovite kako hoćete, probosanske, bosanske, bošnjačke snage, namjerno te pojmove stavljam u isti koš, jako sam svjestan razlika. Će biti onog momenta kada te snage poraze, snage separatizma, politički, vojno, ekonomski, kulturološki. Jer snaga argumenata nikog iz Livna koji je bio spreman da sprovodi genocid ili iz Foče ili iz Bijeljine neće ubijediti da je on nešto drugo nego što je ono za što je bio spreman da ubija i da zatvara ljude u koncentracione logore. Nema te snage argumenata koja može ubijediti takve ljude da nisu ono što misle da su, već da su nešto drugo. I političke pobjede, ovo je političko pitanje prije svega, se dešavaju kada demonstrirate snagu da ekonomski, politički, vojno, demografski, kulturološki i tako dalje možete poraziti sve druge retrogradne snage. Hvala velika. Ja ću samo naglasiti da je u Grudama narod glasao 60. godina se osnovna škola zove Džemal Bijedić. Narod je glasao zato što su osjećali dužnost prema tom čovjeku. Hvala vam svima.
na današnjem razgovoru, hvala vam prisustvu, hvala učesnicima i želim vam ugodno večer.